Eyona sister. Yes, Putiki. Kwenzakalani la? Ukele. Makawos. Ngihamba na set mara ayifanani phela. Oh, sakahamba ngawanwani. Aye kulala manje. Angathi umbuta wena ngithi. Amile tinyawo sho sikaqale kuba nema legs phela. Why abe ngawanwani? Phela lona ukuthi ikuphi imngani wami? Imngani wakho angiyati mine. Khuluma naye phela. Ngithi mine imngani wakho angiyati. So then, send this one again. Itsini yona? Yona ithi mina ngisengi-offini mina. Uyi-offeni? Angisana family la khaya. Manje mina ngento enjani? Akusingimle ngikwenda ukuthi ube yi-offeni. I-owner yakho yiyona lethi wena ufuna usale uba yi-offeni. Wena awusithanze problem yakho. Mina? No, hayi kuthi ngengithande guys. Ngimnibeke lapha ngoba angifuni kube bengithatha ngonifaka edustbin. Buka emehlweni la, buka emehlweni. Vele beniyoba ma-offeni, njalo izwayini nishiyile. Yebo? Okay, mina sho ukuthi ngiyalo ngiyamsebenzini. Vele ukuthi ngigcoka vele ngigcoke so. Exactly ngalo. Uyavuma? Yeah. Ngende i-color blocking yebo utoba muhle kabi boku-appreciate indlela yonke ukuthi lena vele ise-new fashion ngithi mina i-new fashion lengene nyalo iya-trend akwayibona sengihamba emsebenzini nonto nto batshela ukuthi layikile lo masokisi ami ngithi mina layikile